Umholi weBishop John Nash Foundation uMbishop Dodana Neshonge ethula le ndlu kulomndeni wakagama ubonge kakhulu kuke emakhosi elive lamthumile ke ukuthi afike kule ndzawo yakhona ke esivelezizweni esigodini saseNtshebovu afike ke ashiye dona ke tingubo kute ke abantu labadzala bakule yendzawo nabo ke batafuthumala. uBishop ke uvetile ukuthi le ndlu ibabite imali enganga 35,000 emalangeni ukuthi ke iphelele kanti uvetile ukuthi nelihhovisi leliphini landvunankulu nalokho libe selinikela ngayo ke inqola yokuhamba yona ke iwheelchair kute ke umlumzane egama atakwati ukuthi ende tintfo melula bekuneneke ube nenhlanhla umuntu aseta ngalapha ngimemethela sindawo utalanga ngindawo utangala sengithola lucingo ke ngiseta utangala inkosikati lankambule inkosikati yenkosi Mswati wesithathu uthi babeshongwe ingwenyama yangithuma ithi hamba nanathi ingubo ufike unike abazalwane lepho la yakhona nalo babe lohluphekile ufike umnikele ingubo longamnika dona ngaloko ke bazalwane asivele sithi ke bayethe wena phakathi uyimbube igama lenkosi ke malibongwe. Satibongela Musa Kama uthite ubonga kakhulu kuye leBishop John Nash Foundation ngekuthi ke emakhele yona ke lendlu kunanzela ukuthi naye sewude ke emandla uvetile ukuthi ngaphambeleni beka ngumuntu kubeka kha wona ke emacansi kodwa nanyalo ke sewugula kakhulu akasakhoni ukuthi ke atakhele ke imali kude katothi philisa nami sengidawo khona kulala endlini ephilayo njengalabanye abantu ngithemba ukuthi umphefumulo wakhe babeshonge utawugcina kulokuthi aqhubeka aphile akhoto khona nekuseta labanye abantu abaswele njengabo. Ngiyabonga kakhulu. Indvuna yenkundla yasengwembisi Majahangwenya ubonge kakhulu kuyinkhosikati Makela Nkambule ngekuthi ke ibabusise ngato ke letingubo ngekuthuma yona ke lenhlangano yeBishop John Nash Foundation ukuthi ibaphathele dona ke letingubo kuthi ke tawumphatha bona ke abantu labadzala mane nize nani nize gibele wheelchair ungasakhona ukuhamba solo niphila ngoba lenhlitiyo leninayo isho bona ukuthi into ophilisa abantu lamanye amabandla siyabona ukuthi akhamse ma drive through any business nine nabonakala ukuthi nidele enkulunkulu nitokupha nithandazela ukuthi abantu labanye baphile lode abe nabo sithi sinkundla nisendlusele nkosami ngibonga kuye make wethu make khambule lapho lakathethe khona kwanze bonkosi awu siyabonga. Bantu bakule yendzawo batshengise ukujabula kakhulu kujabula yona ke lenhlangano yeBishop John Nash Foundation kulandzela ukuthi lenhlangano ayikagcini ukuthi ithule lendlu kuphela kulomndeni wakagama ibese ke ishela takhamuti takule yendzawo kudla nato ke tingubo lechambwe kuye inkhosikati Makela Nkambule. Etindzabeni temsakato yeMaswati Channel ngingeri Carlos kuzevelezizweni esigodini eNtshebovu.